Assalamualaikum. Hello guys. Welcome to day 3 in Vietnam. Jam dalam pukul 7.18. So kami buat plan nak pergi ke Sapa Plaza untuk tunggu bus shuttle pergi ke Alpine Coaster dalam 16. Sejuk kita orang boleh ambil free shuttle bus untuk pergi ke Siau. Jadi mereka decide nak pergi ke Alpine Coaster dulu, barulah mereka pergi ke Fansipan. Sebab mau pergi Fansipan awal pagi nyampun view saya dah gila sebab ada fog penuh dengan fog Okey, dah nak sampai ke Sun Plaza. Salah. Sapa Plaza ataupun Sapa Station dah. Just across Stone Village, Stone Church. Stone Church nun. Stone Church. Bah. Kita pergi sana lah. Mau saya lagi, kita Google ya. Rasanya better kita nangka lok bus ada ke apa. Hello. Hi. So biasa kita confirmkan dulu apa jam bus bergerak ke apa. Pasal buat kita cari breakfast. At least kita boleh kompensate masa sebelum kita pergi sini. Takut mau kita breakfast dulu, kita tahu jam bus kelak. Jadi si confident kita nak breakfast. So yang aku nak main tu lah, yang Alpine Coaster kau duduk dalam nak trail nak. Pasal kau wiu. Kan itu baru pukul 8. So this means we going there and we need to spend only 1 hour then going back to here. Total 1 hour. Total 1 hour. Yeah. Alright. So the bus will go there at 9 a.m. 9 a.m. Yes. Okay. Jadi We'll be back here maybe 10 and 10:30. Oh okay. So this means pergi sini kita pergi breakfast dulu lah. Pergi beli tiket dulu. Pergi breakfast. Pukul 8.40 datang setelah. Ngamah. Sebab kan tu bawa je setengah, ada sejam setengah lagi. Memang pusing-pusing dulu lah. So, can we buy the ticket now? Yeah, you can buy now. Oh, you just waiting for your laptop first? So, you can buy tickets now. You already open your laptop? Do you accept cash or card? Yes. How about card? Oh, yeah. Just in case takut meruah nak shopping lagi. Cash memang masih banyak. Jadi, it's good to prepare. Then 9 a.m. Just come back here and pick up boy who be here. Alright. Then come back here before 5 minutes, please. Okay. Now you can enjoy some. I will go to breakfast first, Yeah. and then at 8:50 we come in here. Okay, nice. Thank you. Thank you. Yeah, so we got a ticket already. So we have a plan for today. For today is we're going to Alpine Coaster. But before that, we need to go for breakfast, fill up our stomach. Otherwise, we will get just the gastric. It's not good for our health. Yeah. So let's cross this road. Oh man. Ataupun kita pergi masuk ke lorong jual baju banyak-banyak Tapi Chong cafe yang kita mau pergi malam tadi. Buka, dia buka pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Okay the first sip of today. Bismillahirrahmanirrahim. Jumbo. Typical di Vietnam, airnya
Manis. Butter person. Okay lah. This is very cool. Our van is here. Our van is here. Kemang ada 15 minit lagi. So van tu lah kita naik lah. Pergi ke Alpine Coaster. Aku suka nak tunjuk tu. One of cara kita cari apa pendapatan, memberi hiburan dalam tarian. So dah dalam band. Aku rasa mungkin kita tengah tunggu orang lain. Pasal bagi kita bergerak. Actually, if you want to go for the second round, we can buy afterward, is it? If you want buy later, you must buy under, okay? Because when you finish the first round, if you come back here, you must get the 200 more. You can buy. Yeah, you can buy under. I have a counter under. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much. Enjoy. Macam mana? Wallet ke 2 kali? Mana tahu? Kalau dah start. Aku sih tahu wallet sih. Sebab kau fikir-fikir pusing sekali nak. Saya ada view tak? Pasal kau pusing 2 kali. Mungkin ada view, salah. Okay. Eddie pun faster, Eddie faster, Eddie faster. Let's go man. Okay, last tu, laju. Okay, situ. Let's go! Aduh! Keep moving. Macam mana? Nak second round tu pun tak? Biasa. Tapi biar laju-laju lah. Okay. Okay. Biar je. Ada. So, decide for second round. So, dapat dah sekian 200. So, maksudnya awak dah spend dalam 600 dong untuk main. Okey lah, 200 dong is consider seat lah, mahal seat murah. 200 dong dalam RM34 seorang. No need to break. Alright. Okay, full speed, my friend. Wow! Ayo kita kena dara. Wah, dah habis dah? Dah sekejap. Bagi Mirwak best. Memang best. Simple and easy. Chill and easy. Tapi memang sejuk habis. Baik mata Mirwak. Thank you. Oh. Dan sokop di scan tu ya. Yeah, wait. Can we see first? Yeah, it's okay. Thank you. Okay. Haha. 2025 memory with my beloved one.
Tapi ni edit lah, edit betul lah. Putih betul muka situ. Memang. Oh, montong pergi situ nak nyabut sekali dengan local, free local. So, dia bingung dengan beg besar ke apa. And localnya free. No need to worry. Okay, kita pergi ke Ben balik, kita balik ke Sapa Plaza. Let's go. So dah sampai ke Sapa balik center. Aku macam tiba-tiba suka enggak orang ada sih yang perempuan yang jual kain yang sedap sulam ni pun yang sedap apa? Jahit kah sulam ke? Aku mungkin nak cari yang untuk topi pakai yang sedap pakai. What's color? This one. Only this color? This one blue. This one green. Yellow blue. Warna apa yang? How much? This one 150. 150. 150 Vietnam dong. Vietnam dong. Wait, I need to see the color. You like green? No, I just want to know what color. Orange? You like orange? You like red? You like Asalnya warna apa? This one? Wait, I see first. Okay. This one, this one nice color, no? It's too bright. Maybe this one good color for you. Wait, I try. You want to try? You ready? No, I just want to see. This one more beautiful. This one. This one. Oh, you like blue? This one blue? I do for you. I show you. I pour you hat. You don't know. I do you hat. Warna apa? Oh, green. Green. Green here. Biru. Asalnya warna apa yang? This side. Wait. Okay, you try orange first. Try orange first. Yeah. You sit down. You're very tall. Yeah. Yeah. What for you? Why? No. So my wife said no this color. Not this color. Okay. So green. This our color. I try this blue. Betul blue. Try blue. This blue. Yeah, try blue. Okay. Green. I try later. If my wife, if she say yes, then I buy. Kakak. Si Chun. Hah? Biru. Oh, this Hah? one? Aku serba salah dah. Aku rasa macam aku perlu beli something dari tiga dah. Yeah. Okay. I buy this from her. And this one? How about you buy from me? From you I buy First? where's the This one? Elephant? wait. Elephant cat? Wait, I see first. Fair. 111, okay? Okay? 111. My happy. Are you happy? I happy. Okay. Too big. This one? How much is one? This one? 200. Dog, no dog. No dog. Muslim, no dog. I'm Muslim. Okay. Now this one view here. Buffalo. Yeah, buffalo. Yeah. How much? This one 200. 200. Oh. Because this one we do handmade. Yeah. More smaller. Oh, smaller. Oh, you like this one? This one is good luck. This is good luck. Yeah, good luck. How much is one? Same price. 200. Elephant? No, buffalo. Okay, buffalo from you. Okay. Buffalo for me. You. Next. Okay. It's okay, already enough. 1, 2, 3, okay? Okay? Happy. Yeah, you make we all happy. Yeah. 150, 200. How much is one? 180. Yes. 350. 180. 530. Betul. I pay one, then you split, okay? Yeah. I give you one money, you split, we okay? share later. Alright. So, 150, 200, 350. for 350, 150, 530. 30. Okay, 530. Yeah. 200. Which corner, the lady? Do you want that? So 500. Yeah, 500. Yeah. For you. Oh, okay. Yeah. You buy and we give free. Oh, yeah. We go. Siapa aku? It's nice. Where you from? Malaysia. Malaysia. Malaysia, yeah. How many days, Sabah?
3 days. Tomorrow going back. Oh, tomorrow go back. 100, Yeah. 50, Yeah. 170 baht. Okay. Okay. So Alright. thank you very much. Cảm ơn. Cảm ơn. Yeah. Cảm ơn. Yeah. Hi. Thank you for your help here. Alright. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay. So aku belilah benda lain. So aku beli topi sikit. Aku beli. No, it's okay. We go to Pasipan. Yeah, Philip. No. Go to my first No, we just use it ke bekal. We use trade. Okay, actually we want go to the Pasipan. Go today. Pasipan. Go today or tomorrow? Today. Today the weather is foggy, okay? 40? Foggy. Yeah. Okay. You are here. You take the funicular to here, 200,000 dong two way. Is it train? Is it? Train. Yeah. And cable car, 850 two way. After cable car, you must walking 100 steps to here. From here go high peak, you have two options. Walking 500 steps or take the funicular. This way. Alright, thanks. Cảm ơn. Waiting for the queue line. Tapi macam ramai juga lah queue. Ingat dengan sudah 3 tadi nak? Agak-agak berapa lama yang sudah dapat jual barang sudah? I mean dalam satu hari berapa ringgit barang pada jual sudah? Shit. 2-3 lah. So dah sampai kat second checkpoint untuk pergi naik atas Pasipan. Tu bukan Pasipan lah. Atas Kelak tu ada Pasipan. Memang atas tu banyak banyak view yang rumah sidak lah mostly. And sidak pun adat dan istiadat sidak semua kat situ banyak lah. Sidak tunjuk kat situ semua lah. Tapi nice. Aku ingat atas tu dah kau queue 2 hal kau sis queue tu. Sidak masih ada vibe ataupun kaca yang kau si gagut nak queue, kau just potong je. Aduh, saya suka tu aku. Pasal main dua asyik lama kot atas tu. Sebab basah dah. Dah sikit basah. Pasal sejuk ni. View sedap gila sebab ada apa? Sebab fog tebal. Jadi kita rangga apa ada kat atas kejap. Ambil gambar sikit-sikit. Pasal kita patah balik ke Libah lah. Okay, dah sampai ke Pasipan pun entrance. Bawa turun dah. Nak cari souvenir untuk dimat pulang. Oh, rancak. Ha. Boleh ambil ya. Aku rasa waktu pukul 3 korang pergi situ, si ramai lu orang, sikit tak lu orang queue. Saya dah rushing ke nak tadi bah.
kat Pasifan tadi, aku rasa macam kepak elak. Astagfirullah. Serabut dengan orang kali. Jadi berehat kejap pas mayang. Sebab ya akhir sikit keluar mandi apa semua. Mungkin petang tu just free and easy. Macam malam lagi lepak kat bazar kah, ataupun cari next cafe lah. Ada sikit halal restoran yang depan orang, hotel kami orang dah buka gitu. Mungkin boleh try sekejap lah. Tapi kita santai dulu lah kat cafe. Untuk malam ketiga sekejap, 1, 2 malam ketiga dah tu. So far so good. Tapi too much untuk hari tu. So esok aku nak ngembak tu orang pergi ke Cat Village. And maybe mun ada kesempatan, maybe kita pergi ke Glass Bridge. Tapi terang kala lah. So hari tu aku tutup cerita untuk day 3 in Vietnam. See you guys tomorrow. Malam pun kami dah tu meriah. Sila sunyi gila, tapi memang tourist spot pun memang ramai lah orang. Morning day 4 di Vietnam Sapa. So hari tu memang check out. Tapi perjalanan untuk hari tu kami orang pergi ke KK Village dulu. Lepas ya barulah malam kelak kita orang ambil sikit bus, cabin bus overnight daripada Sapa pergi ke Hanoi. Jadi let's go to Cat Village. Kita breakfast dulu. Jom. Actually depan tu je bah restoran halal lah. Tapi memang 2 hari tu tadi si buka. Jadi memang perlu pergi esok langgar halal restoran yang banyak yang recommend lah. Hopefully dapat breakfast yang nice lah. Yalah. Settle lah makan breakfast. Hari first aku makan dekat Hanoi. Ho Chi Minh aku makan first. Memang gila experience-nya. Kali tu mau pergi ke KK Village je 2.3, tapi macam cubalah sekali makan. So perjalanan tu 2 km memang bayar 80,000 dong. So dalam RM14 dah mau convert. Tiket masuknya 150,000 dong. 150 dong. So dapat dah tiket. Banyak cerita gila sudah. So mau bayar ke si mau bayar? Masih nak kira berapa orang masuk. Pegang. So kita mau sewa baju untuk pakai ke dalam. Traditional apa dah? Traditional busana, traditional busana. Asalnya macam warna ala-ala maroon kot, kacak. Yang
mencari baju pun susah. Ni. Duit. Ha? You want rental some clothes here? How much is it? This one 200,000. Oh, 200,000. Warna hitam. You can go inside. Ha? We have too much item inside. You can go inside. Ya, okey. Ni yang putih ni. Okey ke lawa ke nak pakai merah? Ha? Jomlah kita nak ke dalam apa yang ada. Sementara kau nunggu perempuan pilih baju, yang tukar apa semua. Tu dah ambil masa dalam 30 minit. Aku stop, aku mau tukar sekali kasih patut. Tak langgar lagi. Sebab sikit baju yang ada harga 200 dong. Untuk satu hari mungkin. Sekalinya make up ke apa mungkin tahu. Aksesoris sekali saya tahu dia apa harga. Different between Vietnamese and Mongolia. Sorry? How do you different between Mongolia and Vietnamese? It's very hard. I don't know. I don't know how to say. Okay. Oh, macam tu Vietnamese. Macam tu Mongolia yang mana. Aku rasa mungkin corak tu kali. Nah kah, saya tahu eh. Tak tahu, tinggal rumah kot. Menanggar dekat ujung-ujung yang area memang kau senang nak ambil gambar. Ada bangunan gunung semua. Kau kacak. So kita pass through dulu tangga. Weh. Terpeleot. This is a pig. Lemak babi. Quan trọng nhất của cái này nó mỗi một tí bên ngoài rác thôi chứ không có cái gì đâu, chủ yếu nó vẫn là của ngọt với này trà sữa mật. Nó chỉ có mỗi một tí ở bên ngoài thôi nhá. Chứ nó không trộn đều cho bên trong thì trong nữa. Settle lah bergambar kat Cat Village. So sepanjang perjalanan nanti memang banyak waterfall lah. Orang boleh pilih ya mana-mana tempat yang tuan mau. So far memang dah habis lah, habis photoshoot, habis ambil video, ambil drone, ambil gambar. Saya pun dah lapar. Tapi Cat Village tu memang kacak Tapi masalah yang sikit, yang terlalu ramai orang. So orang perlu pandai cari tempat yang macam sunyi sikit, kurang sikit orang lah. Tapi bear in mind tempat tu tempat memang tempat sedia diam. Jadi hormat sedia apa tradisi lah. Jangan bising gelak apa semua. Pio. Nyaman ni? Manis. Manis apa? Manis tebu, bukan manis gula. Enggak original pun orang kampung. Itu adalah hari terakhir Miruak dekat Sapa. Rasa lama pula dengan Sapa tu. Padahal baru hari ketiga dengan Sapa, tapi rasanya lama gila. Itu tempat lain Biar rasanya tu tempat di bas lagi. Tempat di bas sekali. Perlu naik ke atas untuk pergi ke tiket kaunter. Oh. Itu dah pergi kat mana ni? Saya tahu dah. Tempat lain Adakah kita perlu pakai motosikal? Perlu pergi tempat lain tak? Oh, saya sebenarnya kita nak bayar. Amstay? Motorbike. Bayar dulu.
20k. 20. Tukar motorbike. Tapi macam mana naik motorbike tu? Pergi motosikal Mira. Aduh. Banyak buntung ini orang. Sebab jalan tak. Dah kau salah is it. Jadi actually buntung pakai yang tempat yang kau masuk tadi. Boleh pak. Tapi aku rasa sia tangganya Allah memang curam. Jadi aku semua ambil risiko sebab aku boleh naik, takut bini aku naik lah, Lucy naik bak gepak apa semua. Jadi pakai je lah motosikal. Sialah, bayar je lah. So, Malaysia, we from Malaysia. So kita tunggu ya. Oh. Okey. Hari ke-4 di Sabah. So malam tu perjalanan ke Hanoi. Tapi yang aku rasa ada macam another side of Sabah lah yang aku rasa lebih tenang, lebih chill compare to center yang dekat dengan Sabah Plaza. Yang dekat dengan aku pun bus G8 Sabah Tour. So memang decide untuk pergi area situ, try explore apa yang dekat situ. Sebab dekat Sabah aku rasa aku dah pusing 10 kali dah. Jadi kita pusing-pusing dulu dekat situ, nanggap apa yang ada. Where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. 1, 2, 3. Agak sih. Kita tasik yang berkaitan dengan Sabah. So memang ada dalam 3 jam lagi before night bus pergi ke Hanoi. Aku nak rumuskan apa yang aku rasa dan apa yang aku boleh cerita tentang Sabah. First of all, kedai makanan halal limited. Tapi nya ada sekeliling Sabah ya. Nya sekelompok sikit tempat je banyak kedai halal. Yang kedua, kopi atau minuman yang aku rasa dekat Sabah tu segah macam kat Ho Chi Minh aku try before tu. Yang keempat, spend 3 hari kat Sabah dah cukup dah. Perlu lebih-lebih lagi. Sebab aku rasa yang aktiviti yang makan masa yang lama sikit Fansipan. Pasal KK Village. 2 dia lah. Pasal yang lain tu orang boleh chill and easy lah. Area yang dekat dengan bus tu nya mostly kedai makan no. I mean bukan tempat untuk macam jual barang, banyak kedai makan no. Macam biasalah di Vietnam, duduk tepi jalan macam tu, layan koci dengan air. Jadi rasanya kita perlu tutup kah? Tutup kah? Kah tunggu lampas lah. Tunggu lampas tutup, tunggu lampas. Day 4 settle. Jumpa di Hanoi.